Dođe žena s posla i dere se na muža. Ti si nesposoban. I majka ti je nesposobna. Čitava porodica ti je nesposobna. Kada bi bilo takmičenje u nesposobnosti, ti bi osvojio drugo mjesto. Zašto ne prvo? Zato što si nesposoban. Znaš li ti, Mujo, što je naš bičakčić prohodao sa 3 mjeseca starosti? Ne znam, što? Bio ružan pa ga niko nije htio nosati. Kako se dobije jedno veliko ništa? Prvo Bosanac da ideju za projekt, zatim se Hercegovac pobrine za financije, a na kraju Crnogorac to sve sprovede u djelo. Komšinka, da nisi bolesna! Što bolesna? Pa vidim dolazi ti onaj mladi doktor svako veče. Pa i tebi je dolazio onaj pukovnik, pa te ja nisam pitala jel počeo rat. Šetaju gradom mama, tata i sin. I sin kaže tati: tata, ti i posle 20 godina braka još uvek držiš mami ruku dok šetate? Moram, sine, ako je pustim odmah uđe u prodavnicu. Pričaju 2 prijatelja penzionera i pita jedan: kako se osjećaš danas? Uf, bole me leđa, jedva hodam, ukočio mi se vrat, zaboravljam sve. A kako si ti? Ja se osjećam kao beba. Stvarno? Kako to? Nemam kose, nemam zube, a i upišao sam se. Dvije susjede razgovaraju. Susjeda, ko je onaj zgodni frajer kojeg si jutros ispratila iz stana? A, to je student 4. godine medicine. Redovan? Ma, ne, samo kad mi je muž na putu. Gleda ga Tara jednom mladiću u dlan. Ti već dugo nemaš devojku. Mladić iznenađeno gleda pa upita: tačno, otkud to znaš? Pa izlizale ti se linije na dlanu. Bila utakmica BH Vaterpolo lige i igrali igrači Semizovca protiv ekipe Rogatice. Trener ekipe Semizovca trči uz bazen i govori igraču Mehi koji vodi loptu: dodaj loptu Kemi, a Meho i dalje vodi loptu i pređe jednog igrača. Opet trener: dodaj Kemi, daj Kemi loptu, a Meho ide dalje i dade gol. Trener se dere na njega što Kemi nije dodao, a Meho će na to: pa šta, zabio sam gol. A trener odgovara: ma jebote gol, udavio se Kemo. U avionu se vozili Rus, Nemac, Saudijac i Bosanac. Lete oni iznad Rusije i Rus baci bocu plina. I pitaju ga: zašto si to bacio? Ma ima puno kod nas plina. I dalje oni lete. Nalete iznad Saudijske Arabije i Saudijac baci kanistar nafte. Pitaju ga ovi: zašto si to bacio? Ma ima toga puno kod nas. I tako oni dolete iznad Nemačke, a Bosanac se javlja: Nemac, nemoj ni da pomišljaš na to. Dolazi Bosanac u ambulantu i pita medicinsku sestru: oprostite, gdje se daju injekcije nedeljom? Sestra odgovara: u guzicu isto ko ponedeljkom. Ode Muđo u restoran i sedne za švedski sto pa poče jesti. Dođe konobar i reče mu: izvinite gospodine, ali to je švedski sto. Kad Mujo njemu: ma nema problema Jarane, ustaću ja kad dođu Šveđani. Došao Bosanac u Amsterdam i video prostitutku u izlogu pa prišao, pokucao na staklo i pita: koliko košta? 50 eura, odgovara prostitutka. Pa nije mnogo, jel to duplo staklo? Trči Fata, nosi sina na rukama i kuka: Mujo, Mujo, šta da radim, mali progutao metak. Mujo se baca u stranu i zagalami: ne okreći ga prema meni, ti on mater.